ofisi radyoyu dengi geldirin. جنابدان چنا رادیو دنگ گلدن باشکدان هجایی رو یازی چله 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 14 امروزه نواروژه پیشکش دکن دست بکه چند سرنوچه گریلایان گرتین دگره و برچی بونه دست سلاف کرن گریلا تیوی دیمن نوین روشرا زیلان و اردال شاهین و شاندن دولتا ترک نکاره وانج بیر بکه دم پارتی به پیش هلبجارتنان چارده چله ستارت هلبجارتنان ده دولت ترک لعفرینی جزای ادامه داجنا کرد دوباره رجباش و رگودان هجاب برفریه آوان نوچهان گرک نوچه اندنم بوارنه گریلا تیوی بداخویانه که گرتین دگره و برچیبونه ده سلاف کرن گوتن امی به چالاکی خواه به بندنگ هفرین خواهین گرتیم گریلاین هپه گویه جاستاری گرتین جبو آزادی فیزیکی ربر عبدالله جلان دگره و برچیبونه دنه سلاف کرن گوتن امی به چالاکی خواه به بندنگ وان گریلا یا یه جاستاری زنارین گابار دیار کرکو چالاکی آل گرتیگه هن وکی میراته که جمع همویان رمایه و گوت چانده برخوادان آل زندانان دیروکیه اموک میلیتانین ریبرا پو وکی میلیتانین وی شورشی چلاکیا گروا برچیبونه پیروز بینن امی بسک ناخواه به چلاکین خواه برسوه بدن دنگی هفرین خواهین لگرتیگه هان گریلا زنارین گابار دست نشان کرکو آرمانجا گریلا و گرتین لزندان ترکیه و باکر کردستان یکه و گوت ینکو ایرو لزندانان لبر خوددن ینکو لچیاین کردستان شهر دکن جمیراته برخودانا هوالین خیری کمال علی و آکیف هزی دگرن گلمه تجاری تسلیمی دجمن نبو و اف چاندا برخودانه حتی نها دوام دکه امی حتی دلوپا داویا خوینا خواه تکوشینا خواه بدومینن گریلای هپگی کمال پیرجی و ها گوت چالاکین گروا برچیبونه خودی رابردوی که دیروکین برخودان لگرتیگه هان لکولانین کردستان و چیان دوام دکه برخودان لگرتیگه هان جی جبو آزادیا گلی کرده و وگوهریه چانده که برخودان ایرو یاری حوالی نزندانان جبو مگ گلی کی گرینگه ریبرتی نها دبن تجیدا گرانده لدیجی ریبرا پوش شرکی مزن اپسیکولوژیک تیمه شاندن جبو شکاندنا تجیدا لسر ریبرتی چش دستمتی دوی ام هین زیده تر بکن گلی مجبو آزادی ریبرتی لقادانه دوی مروواهی جیل همبری وی برخوادان بیدنگ نمینه حتی که آزادی فیزیکی ریبرتی و گلی مسوگر ببه امی چالاکی خواه بدومینه دایکا گرتی دیگر و برچی بونه ده گود کس نکاره وینا الله من بشکینه ام حتی داوی بوارنه چلاکیا گروا برچی بونه یا جبو آزادی عربی عبدالله جلان گرتی گهان دروجا 46 شانده دومه یک ج گرتین دیگر و برچی بونه ده باران امانه کود سردما قد خین در کتنا در و ین 14 آذر 2016 ده لنافچان سبینا مردین هاتیه گرتن و 35 سال و 10 ماه جزای زندانی هاتیه برین باوی امان محمد و دایکاوی زاهیده یه نافچه پرسوسا رحای دجین آنی زمان کو خودی لدخوازین زاروک خواه درد کبن özgür yaşamak ve bunlar cezaevlerinde aynı zamanda bize de bir mesajdır. Bize de mesajdır. Yani onlar tutsak olduğu zaman, onlar baskı gördüğü zaman bizim duygularımız bastırılıyor. Bizim düşüncelerimiz bastırılıyor. باف امان ببین خسکولاوی باران امان یلگرتیگه اولهیا بلندیا هجماریه که آمده تی گرتن ده سال 2018 ده 135 روزان ده 2020 ده 127 روزان و به همان دخوازان کتبو چالاکیا گروا برچی بونه گوت امل بندینه کو اف گروا برچی بونه یا وی جاری انجام بگره دوی دسری ده تجیدال سر برز جلان بیرا کرن و آزادی اویا فیزیکی پیکوره هروها دایکا زاهیده امانجی پشکری دایی Oğlumla son konuştuğumda dedi açlık grevine girdik diye bize çok hakaret ettiler. Her aradığımda sesimi kaydedin, ileride lazım olabilir. Ben sonuna kadar oğlumun arkasındayım. Hiç kimse oğlumun iradesini kıramaz, bizim irademizi kıramaz. Biz sonuna kadar çocuklarımız.
بله ابدای دنگی دایکا زاهیده بو دایکا زاهیده دازانین کو پشتی گرتی کتنه چلاکیا گروا برچی بونه ده هل ددن بقدخین کیفی و جزای دیسپلینی وان بترسینن و گوت لاوی من هر جارا کو دگره دخوازم دنگی و قید بکن دبیجا دبکو دپیش روژه ده لازم ببه دایکا باران امان زاهیده گوت تو کس و پیکانین نکاره وینا لاوی من بشکینه امی حتی داوی پشکریا دخوازی وان ایمروفی بکن بلگودان هیجا یکی جوت ماه 2023 پایتخت ترکیه انقره لدیجی وزارت کاری هندوریا داگرکریا ترک اندامین تابورا نمران روشاد زیلان و اردال شاهین چالاکیه که فدایی کربون گریلا تیوی دیمرین داویین هر دو فدایان وشاندن پیشین بری خوابدن پیامین شهید روشاد این بریا چالاکیا لانقره روشاد زیلان دبیجه ام سربلندن کو سوزا خواب جهدینن Peki hani ben için görevi ben kutlam derya biçenim sınava kağıtlarındayken ama da rezali bir tane o sözler toplantıdan alındı. Rasta yani ne ki dereng var. Fakat roş o maçın hey kurcaner bu çener bu. O jibovi cimlerim de böyle rahmet dayna khanım beri havalıkta. İhna gidem hana أو هنا تشتغل داخل هنا تشتغل فرز دكان لكن هاتشوينا ماشي أبداً وصا تقول جالد بينا أو فرز دكان يعني في وجود قرانا يعني بروت خاصة في وجود رولا خبليزة مباركة أو يعني صار تجد سلسلة صار الشيء ساترجالي الشيء سجل وراستيجي هنا تشتي خواستن و هنا تشي جي راست ودم راستا بيقاني لايق دخلتن لايق وان هوالا يعني لايق شنگي خابر به جبوي ان پر شانس لنا خاصن شانس اقدامه دليها حمو هوالا دلي خطب بن جبو سركفتني جبو يعني سرترازي جبو طول کرتنی جبو باوریه جبو ما گرام بو جبو ما يعني دبیا جایی که اوقاس هوا بکیمیا ساله يعني پر گرام بو بیشان يعني دبیم رو دمایی دهنه تشت بکرا فقط درن کت من همی طولان وان حوالیم کشی کت بکیمیا ساله او چنگی دلیم دمایه يعني هر سخازم ویدشتی بیجن يعني دما هر بندی که باب جنجیش بو ایوانه یعنی بو طولانه لان تشتكي وام من دادك النينه يعني دما ما سوز داجي ما قد زبو بيكشتي ایروجی افتش دکت جی خوا سوز دکت جی خوا دگره با وقت تبه يعني سرکتی تاب ببشی همش بو ما پرد شکی بلنده پرد شکی نرخه يعني تشتهم حوالت خازن حوال خواه بپاریزن حوال خواه خورد بکن حوال مزن دجمن بده حوال جمع بلیه سری دجمن عبی ها بکن يعني ابداً وصل پیوسته که افشالکین تنه مشاندن تو پیشکته ایجاستا دا انسان هز دگره يعني انسان مورال دگره وک پیشنگه تکوشینه نه و همچی که خوشن يعني وک حوالتی راستیش ام سر بلندن ام هزی دگرن ام مورانسی دگرن يعني ام پر که خوشن ام پر سر بلندن جبوك وام حوالي وانا جبوك ام انقلوا جيان دكان ام جبو ما بس ازو حوال ام وي باوريا سكتنه دادچن وي كليد وي دادچن وي باوريا وي هزي دادچن هر دوی چابيجم بيجي سرکاتو بيجي پارتیا مپکه به سروجیان نابه جنجیان آزادی ام صدقين تدل شكاي Erdal
erdal şahin ango hasan oğuz beriya biçe çalakiye lera xevreyi xwe roşad zîran peyama xwe dawî didin tevahi hevreyên xwe yên li çeperanjî li ber xwe didin sırav dike erdal şahin çalakiya ku wê bikin ji bo xwe wekî şansekî pir mezin dinirxîne û di vî warî de bangêrê tevahiya gelê Kurd dike. Yani burada rastlıca olan evvel müziğindeki hezeki film adını çıkardı gibi. Yani burada çıkardı çava. Burada çıkarasında dikari leversinek yani. Ben bir peki ki dörük akıpsa diyemsi. Peki peşendi bir dörük ki ben evvel erken parasını diye yaşardıkken ben evvel hem yudukazın da layıkadan evvel böyle şokları var evvel aslında tamamken de var evvel yudukazın. Yani madem hastegeme hem bejin hem gidip Kurdistan'daki azat hem ava bikin, hem serveti azat ra Kürdistan'daki azat ra jiyan bikin. Yani derbeyen beşin hani güçlü kad ve kendine kadar şenki çireye cida bu menine. Bu süreci hani çi dikere sermileme güçlü çi hem ye hava hem ye gelci çi pöz biki hem gele güçlü çi hani besada kusundun keveli bari verapın yani. Hem pevacı bu sayın, yani pevacı bir barbardır ne? Fedakati ki mazın da fazla aslında. Yani hem tişe dikere sermeleme çi, gerek hem tişe korktur bikin, zeylettir bikin. Yani ben böyle hayli ki siye düşmün gerek, hayat merken gibi ahiret siye düşmünden tünekir ve hani düşmün bir hani akıl kalama derkız ve demen dikarım peşin hayli ki mecran kiri hem bir günü yetiştirin. Yani bu hayali her mazıncı kıyafetine servatiye mekan gibi işte pek hani ve yarın dikkat bir hayali her ajiyan peki. Nağız dava boşalt zaten nağım için yani şu bölümü hani aile ki kıyafetçi kızlar mazın ajiyan peki. Yani şansı kız servatiye desteğime ve kısmı bir şans dayanma belki bu hayali sadan hazaran havalı işte pek hani belki ama roşa çıkıp dedim ben için aslında دیگه خودم بیشتر آگاه خواهد yani ben bakıyorum bu ne derbi serpetinin içeriye cüdan gibi yani şibaveci çipeyiz ki emin işledik yani ve peki ki de hazaran çare ispat ediyor ki dünya ciler hem böyle bir peki kendi kartından ki yani naci kavşe ki hem jenek kavşe bu se rıfna pas erişi pas bir kimyasal bir tekniki yani ben işte kadar bir şey sadece ne karmatından ki naci yetişirken bikin aslında en nişanlı ve işlevlinden. Onun için yedikin peki kekin bu hazır verdiler ve diler bakıyor. Yani hem şey yedikin hem zani ki tevnak yani. Ve hazaran jara jamha düşümler bir takını bir seferin oldu. Jiber ki yani hem peşine gene kotin ki eşk şanti inki zor zahmeti diye ki tecrübe geldi ki jibi ki tevnak. Naat işlerken davaktıncı belki nişanların aşağıya ve aslında davi ettiği nişanların aslında ne olsa yani naat işlerken davaktıncı böyle davinin aslında her düşünür besbelli ki hiçbir yani bizim ticari hem hatırına kazıcı hava hiçbir ki divici anlayıcı mehamliye ki لورکه اف کریار دولتا ترکیه کری یک جل عرضه نامینه به حسابی وگی یک و یک ده پرسینه اف هویتی اردوغان کری جویرا تجارا نامینه و به پرسینه و طول شهید ما و برا کرنه بریگودان نیشان بردام دکن نوچین خو والی داگرکری شرنخه لدردورا چای گاباره قدخه راگهاند لسر بریارا والتیا داگرکری شرنخه هرما چای گاباره کو دنوا سینور نواندا شرنخه و نافچه باسایده جبو پی 15 روزن دنجیوکی هرما اولهیا تایبت یا دمکی هات راگهاندن هادیار کرن کو قدخه و حتی 25 چله بدومه والتی د 26 کانون 2023 اندجی حتی 10 چله کتنا چای گاباره قدخه خکربون لالیدن لمردینه جندرمین AKP MHP بسرگلک مالان دگرتن ایرودان سبهی جندرمیان لنافچین ستوری و آرتوکلوین مردینه بسرگلک مالان دگرتن د سردگرتن آندا درین مالان هات شکاندن و گره کس هاتن بنچاف کرن کسین بیدایا پروپاگاندا ریخستنه هاتن بنچاف کرن برن فرمانداریا جندرمیان یا باشیر
زاهده ساکوت کمپانیا نابنتوی دلیل زلاله کو جواکا نابنتوی فکرین ربرابو قبول دکه همو سازی رو خسرن باکر روشلات سوریه باوی که اکتیف شبو کمپانیا جهانیه ده جوت مهاد 2023 دست بگیریه دخبتن ربرا کمیته پرورده ربری خواستریا باکر روشلات سوریه زاید اسحاق لسر کمپانیه آخفی باکشان سریش کنجا تجدالی امرال کو اف سی سالن بنا بردومه و هزین کاپیتالیستین کو پشکری دادن و پولیتیکای جی وکی کو ج فکرین ربر اپو دترسم بناف کرم لسر قونا خاکو کمپانیا گیشته جی زاهده شکانی زمان کو کمپانیا هاتی دست بکرن دلیل که زلاله کو فکرین ربر اپو تی قبول کرن زاهده گوت گلم بندست فری برخدانه بونه ایرو لگرتیگه هان چالاکیان گروا برچیبونی هاتنه دست بکرن و جنجی تبری چالاکیان بونه لیبلی ام دبینن کو جواکا ناونه توی لهمبر ویروشه کورو لاله آرمان چاقر کرنات هجدال سر ربر اپو هرتم او بوکو فکرین وی نگه جن کسین زانا دوی جوان جنو همو جواک لدیجی وی پولیتیکای شرط تایبت فکرین ربر اپو هین کورتر بکن و لدیجی پولیتیکای شرط تایبت برسوا هری باشی اوه هنرمند و روشنبیرین فرانسی گوتن ام ببن دنگ آشتی آل کردستانه دخویانی کولکتیفا ام ببن دنگ آشتی کردستانه را که 121 کسایتین انتلکتویل و هنرمند امضا کرنه در روزنامه لیبراسیون یا فرانسای ده هاتوی شاندن دخویانی که کسی نافدار جی امضا آویتن بنیده ده گوتن دستلاداری ترک بشر تایبت تونکرن آگلی کردکری آرمانجا خواه امی بسرناوی ام ببن دنگ آشتی جو کردستان را 13 چله لمارسیل کنفرانس که پیک بینن ام جبو تولی بولا کنفرانس بانگ دکن چند روز بری هفته و 8 روزنامه وان هنرمند روشنبیر و اکتیویست سینما فمروان این کرد و ترک جبو بالا بکشین سر پیوستیا لزگین آج چاره سری که آشتیانه بانگ کرن افجی دده خویا کرن که روشال کردستان گلی که آلوز بیا آرمان جمجی او کو دنگ وان مروین آشتی خواست بگینن تواهی جهانه دیده مکه کو پولیتیکای میلیتاریست و هر جرا هویتی لروشراتا ناوین زیده دبنده دوی امری ندن کو تورا میلیتاریسما کو گلین ارمنی سوریانی و روم تونه کرنه گلی کرجی تونه بکم دولت ترک لدیجی رهبری خواسترا باکور سوریه دناورا 5 نه جوت مهده 508 ریشن هوایی و بجای کرن بدهان سویل کشتن و بنسازین جماوری و الکتریکی و آوی ددن به میلیونان مروی تونه کرن گلین هرمه کو دبن سیوانا آن سیده تکوشینه دکن بانک سازی نتوین یک بویی کنسه و لکاریان نتوین یک بویی و رخصر مافی مروان کرن کو ریل بر ایریشن دولت آترک بگرن رژیم آترک اوتوریتر لیدری تفگرا کرد عبدالله جلان کو ده هفدیتین آشتی انسال 2013 و 15 ده برولا سرکر رابود دبن تجیده که گرانده دگرازه ده سیحمه کو آگاهی جتونه جبو فیرف شعالوز خراب امی 13 شله لهف کن ببن با آرمانجا رگرتنا لبرتونه کرنا گلی کرد و گلین لکردستانه بدنگه که هین خورتر مسئله کرد بکن روژوا جهانه یه شش با کنفرانس زاپاتیستا پیام شانت و کنفرانس آن سلاف کرد زاپاتیستا لهرما چیاپاس کنفرانس خواه سهمین لدارخست هرما کو زاپاتیستا کنفرانس خواه لپیکانی یک جین هری خزان ای مکسیکای بریاسی سالانگل خواه جهی هرما چیاپاس لهمبری دولت سری هلدابو هزا خواه لشکری آواکر جنجی دوی هزیده جی خواه دگرن کنفرانس جوالی رخصنا جواکا زاپاتیستا و رخصناوان آلشکری هزا رزگاریان توی زاپاتیستا و یکی چله دست بکر هفته یکی دوام کر ج 20 ولاتان بشتاری تده چه بو یکی نه جن شنگالی با کنفرانس سرهردان زاپاتا پیام شانت و برخوادن آوان سلاف کر یه جه شگوت ام پیشی سلاو رزین خواه جبوه پیشکش دکن همو کسین ده سرهردان زاپاتیستای ده جبو رومتا خواه جان خواه فدا کرنه و شهید بونه ببیرتینن اماک پارزوان شنگالی کنبونه و پر گرینگ و بواته دبینن ام گلین جبو هبون و آزادی خواهده دو کشن پر برومت دبینن جبو تی کشنه که انجام گرا سرکه خواه برای خستن کرن و خواه پاراستنه ام دزانن کو گل و جنین زاپاتیستا لهمبر ایریشن لسر خواه بریا 40 سالان جبو پاراستنه خواه هزا خو آوا کرن هر وها بریا 30 سالان رخصنا زاپاتیستای آوا کرنه ام وان سال وگرین دیروکی ببیرتینن او گلی زاپاتیستای سراف دکن ام جبو و سرکفتنه دخوازن جن و جواکا ازیدی لسر فکر و رامانین ربرا پو خبر خستن کر و هزین خواهین پاراستنی آوا کرن ما خلاصیا خواه
دوی فکر و فلسفه آزادی دادید و مجبور خو کر اساس رخصتن کرنه هیان حاجی ام لسر وی فکر روش بروش رخصتنا خو خورتر دکن ام دوی باوری دنه کو به فلسفه جن آزادی داویل هشمندی بابک سالاری وره و جیان آزاد دموکراتیک پیک وره ام جارک دن کنفرانس و سلاف دکن پیروز دکن سرکفتنیت خوازن دولت ترک ایجار لعفرینه جزای اعدام داجنه که جهش حتی 15 سال جزای حبسه جی ده هشت جنندن باجر گله کرد عفرین جهش دی آدار 2018 و دبن داگر کریا دولت ترک ده جوی روژه و ایریشی جنانده که گرتن بن چاف کرن ده آسهری جوردنه رخصر مافی مروان درباره وان گرتن بن چاف و جزای دولت ترک ده جنانده دا خویانی دام داخویانی دهات گوتن دولتی جزای ادامه دا کفسر حماد کو اف 5 سالن لگرتیگا ناوند افرینی گرتیه دولت ترک هروها جزای حتی دا جناب ناوی شمسا کو 5 سالن گرتیه 15 سال جزای حبس دا لیلا یوسف 5 سالن گرتیه 10 سال جزای حبس دا امینه بکر سلطان یا 2 سالن گرتیه 8 سال جزای حبس دا نورا سطحو کو 2 سالن گرتیه همان دمیده 7 سال جزای حبس دا فاطمه خلیل عثمان یا 4 سال و نیون گرتیه ایمان خالد کانجو یا 3 سالن گرتیه گازالا سالمو یا 3 سالن گرتیه و حلیده فوزیا 3 سالن گرتیه دیسا دولت 6 سال جزای حبس دا میرا سطحو یا 6 سالن گرتیه که دو محکمه و چه نبویه لگور راپور سازی مافی مروان باجر عفریلی دولت ترک 2018 و داگر کریه نزی 100 جن هاتن رواندن عقوبتا 300 جنان نایزانین 82 جن هاتن کشتن ایریشا زایندین 78 جنان هات کرن دم پارتی لامده ویک شمی به پیش البجارتنا ستارتا خباتین البجارتنه ده رخصنا پارتی و کیفی دموکراسی گلان دم پارتی آمده تکدار البجارتن هرمی ینسوی که اداره داخوانی دا چاپمنیه هدیار کرن ویک شمی 14 چله لامده و پیش البجارتنا برنامزدان پیک بین و بانگلگر هات کرن کوش با قیوم AKP مهپی پاشته بشینن هر کس دنگ خواه بکار بینه و خودی نامزدین خواه درکبه Yüzlerce adayımız demokrasi şöleni olan ön seçime hazırlanıyor. Ve her adayımız sadece aday olmak için değil, faşist zihniyete bir karşı duruş sergilemek için başvuruda bulunmuştur. Buradan halkımıza çağrımız, pazar günü yapılacak olan ön seçimleri 17 ilçemizle birlikte sahiplenip delegelerimizle birlikte sandık başında olmalarıdır. Seçim startını bu şekilde pazar gününden itibaren hep beraber vereceğiz. Emi kayyumi qiriş ser irada gele Kürt ipotek buna emi bana geçti ki beşirim. Emi irada gele Kürt emi xwedî derkevin ber seçimini du seçimeci. Boy kayyumi qiriş ne xebat kirin ne avat kirin şejime ver emi bikin emi kayyumi qiriş beşirim. لوانه جنیزی 13,000 دلگه و بیچون سرسن دوخان بردفکا جنانیا کمیسیونال بجارتنا دم پارتی آتیجه اکتای دست نشان کر اوی شاردارین دموکراتیک و آزاد آوا بکن گوت گل و اراده اخوال سرسن دوخان دیار بکه و سیاست قیومان محکوم بکه هاتیجه دیار کرکور تواهی ترکیه باکور کردستان نیزی 100,000 دلگه نوی بیچون سرسن دوخان نامزدین دم پارتی ینج بو افسروکاتی شارداریان به هل بجیرن دم پارتی بجارتن هرمی گرینگ دبینه و دخوازه سیاست قیوم خصب کار محکوم بکه و پرگالا دموکراتیک جاردن سردست بکه جبو ویجی گرینگی دده بجارتنا نامزدان و گرینگی دده پاراستنا دنگان و کنترل کرنا صندوقان بتایبتی جن جبو دستکفتین خواه جدستین خصب کاران رزگار بکن دوی هم ببن نامزد هم جی ببن پارێزەرên ئەولەکاریە دەنگان و سندوقان. لالیدن AKP فنوفوت و دک و دولابین خواه و لستوکین خواه بریال بجارتن اند دومینه 2007 هر بجر وگو هستنه پاسوره
جلبجارتین خواجی سیوکی آدار 2024 ره هندک مال جنهاوه گلک نلرتی تنکرن دسرا دریا کپی لنافچه آمد پاسوره جبو بدست خصنا شارداری 2907 هلبجر و گوهستنه هفسروکن دم پارتی پاسوره عبدالحاکم اوکوت درباره نلرتی ده آخوی گوت او دزانن کو گل و اراده خودی درکوه و قیمتی محکوم بکه جبو ویجی سری لهیل دکو دولا بانددن ام لتاخاندگرن و دبیجن لیستان کنترل بکن امی پیواجه حقوقی بدن دست بکرن افتانی نهل بجارتنه که هرمیه جبو گوهرتنا سیستما یک ظلامیه فاشیست هل بجارتنه که دیار کره و گلکی گرینگه لوخمان لاچین و کامران رشید بکر ایج باکور و رشلات سوریه پشتی 30 سالان جکرتیگه درکتن لوخمان لاچین و کامران رشید بکر دوه جگرتیگه بولو یا تیپا فه درکتن مالبات انگرتیان و هفسروک ماتوای داری محمد شافی رول و رویبرین کمله هر دو گرتی لبر گرتیگه پیشوازی کرن کامران رشید بکر پشتی جگرتیگه درکت برن نخوشخانه یا عزت بایسال و پاشش بوی بشین ناوندا پاشفشاندنه برن مدیریت پولیسانیا بولو لوخمان لاچین کو 25 ایرونا 1993 ده هات بن چاف کرن پشتی دادگاه اولهیه دولت دگمی بیدایا خراکرن رایکتی و یک پارتیا دولت جزای به جزای 30 سالان لی هاتبو برین و هاتبو گرتن Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi merhaba Paris'e. Serçaların rahatı. Serçaların rahatı. Ya. Serçaların rahatı. Tarif etmek mümkün değil. Heyecandan ziyade hüzün var. Yani büyük bir zulüm gördük. Halen de halkımız görüyor. Sayın Öcalan özgürlüğüne kavuşmadan biraz balık. Tamam. Problem yok. Hiçbirimiz özgür olmayacağız. Bu süreçte hayatını yitiren arkadaşlarım oldu. Kamu havalı lazım, gelemesi lazım. Azad yapmayın. جبو دیمین رونشتنا دوزا دایگا خلیسه اکسویا دوازده چله سبه بانگا پشتوانی هات کرن دیمین رونشتنا دوزا دایگا گریلای هپیگی عگیتی پک دوازده چله لده همین دادگاه جزای گرانیا آمده پکته دایگا خلیسه که هستین زاروکه و دقوتیه که ده بریا قارگوی جراحت بوشاندن به ifadeyên şahidi eşkere Ümid Akbey'e katı bugürtün. Parezere Aksoy Zeynep Karayılan'da zanin ku halise tevi pırskireken tendürüstü işi bi mehane digirtigehe de tegirtin o god hukuka cezaya düşmanane liser halise Aksoy te bikaranın. Parezere halise jibo beştariya roniştina dozawe banga xwedî derketineke xort li jinan û sazên demokratîk kirim. Roniştina doza çeka kimyewi ya Şebnem Korur Fincan cî hate talux kirin. Li ser Liya Wezareta Parasiniya Türk bir iddiaya hakaret kiriye derbarê seroka konser navendiya yektiya bijişkên Türk TTB Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı de ji ber nirxandinên wê yên têkdarî bikaranîna çekên kimyewî yên jêra dewleta Türk ve li dijî herêmên Zapmetina û Avaşîn û Herêma Kurdistana Federa hatine bikaranîn dost hatibû vekirin. Duyemîn Danışina dozel duyamin dadgaha cezay asliye Ankara Bekhat. Fincancı parezerin ve ununerin sazin sivil encvaki beştarbun parezerin fincancı daxwaz kirin ku doz wera rad kirin le dadgahê ev daxwaz kabul nekirin. Dadgahê ji bo têkdarî dozî îfadeya Wezareta Parasine bê wergirtin danişîn taloqî heftê gulanê kir. پلیسین آلمان هانوور و دردورا و بسر مالن کردان دگرتن هدیار کردن کو پلیسین آلمان روزا چهارشنبه دو ساعت سرسبه ده بسر مالن گل کردستانیان لباجار هانوور و باجاروکن دردورا و دگرتن دناف مالن کو پلیسان آویتن سروانده مالا هنرمند جوان چولیک جیه هاترا گهاندن کو کردستانی و ایرو تکداری زختن پلیسین ایالتا ساکسونیا جرین داخویانی که گرسی بدن.
Adalet Qaya got Türkiye qirqirina jinan heye. Navenda Lêkurîna qada sosyopolitik di rapora xwe li ser daneyên di navbera yek çile û sêyekê kanûna 2023 de eşkere kir got 385 jin hatine kuştin 310 jin jî bi guman jiyana xwe ji destane. Parlamentera Dem Partiya Amedê Adalet Qaya têkîdarê raporê Janefîra Axivî got her roj li vî welatî jin tên kuştin û polîtikaya desthilatdariya li welat rê li ber kuştina jinan ve dike li Tirkiye komkujiya jinan heye. Adalet Kayanî zimankur Türkiye kanûneke bi hejmara 6284 heye û tê de tê gotin dewlet û saziyên wê neçarin ku jinan ji tundiyê biparêzin. Li desthilatdariya ku şerê taybet ısrar dike kanûna nas nake îdeolojiya Türkstînîkirine pratikê nijadperestî, olperestî û zayetperestî dijwar dikin ev jî tundiya li ser jinê li ser civakan zêde dike. Parlamenter Adalet Qaya da zanîn ku ji bo parastina gel jinan ciwan û zarokan divê sîstema yek zilamî ya despotik demildest were guhertin demokrasî hiqûq serdest bibe. Ev jî bi çareseriya meseleya Kurd pêkane mixabin muxatabê pirsgirêka Kurd jî dibin tecîda giran de têgirtin divê gel jin û ciwan têkoşîna xwe ya ji bo rakirina vê tecîdê bidomînin. Derîşa rejima Îranê de kolberek hat kuştin duhul gundê Zelê yê li ser sînorê bane dewleta Îranê kolber gulebaran kirin. Li gorî rexsana mafê mirovan derîşa rejîmê de li gundê Zelê kolber Mirza Ehmed hat kuştin. Hazanîn Mirza Ehmed 43 salî ji gundê Hencînê yê baneye bavê du zarokan e. Roja sêşemê jî kolbereke dinê bi navê şoreş xergoşî yê xelkê bajarê Selmas li sînorê bane ji ber gulebarana rejima Îranê jiyana xwe ji dest da. Çalakiya xelkê taxa Newroz di Kerkûkê ev 10 rojin berdewam dike. Çalakiya konvedanê ya xelkê taxa Newroz ya Kerkûkê ya li dijî dagirkirina taxê ev 10 rojin binaber didome artêşa Iraqê ev 10 rojin ketiye nav taxa Newroz û dixwaze xelkê Kurd malên xwe vala bikin. Artêş dixwaze di malên Kurdan de malbatên Erebên biyaniyên bajêr bicê bike. Niha heft xaniyên li taxê jaliyê leşkerên Iraqê ve bi wesayîtên zirxî hatine dagirkirin. Li hemberî vê hewldanê xelkê taxê konvedaye û li ber xwe didin xelkê taxê hewldanên artêşê wekî bin pêkirin بناو دکه دبیجه پشتی رژیم باسی او لوان خانین خواه جاردن بجه بونه و او یاساییه. لطاقه نوروز یا کرکوکه دوست خانی هنه خلقه لطاقه کردن جبرکو ددما خوده لدیج رژیم باسی راد بون دوی سردمه ده وگریا بون هولر و سلیمانی پشت رژیم باسی روخیا جاره کدن وگریان سرمالین خواه و دخانین خوده بجه بون. لالیدن هادیار کرن که هر بجارتن لهرما کردستانی هاتبون تالوخ کرن و سیه گرانا 2024 بیکورن. کمیسیون هالبجارتنا بلند یا سر بخوای عراقی لسر هالبجارتنا پارلمانتوی ین هرما کردستان فدره کدویابو 25 سبات پیک بهاتانا تالوخ سیه گرانه کرن. سروک هرما کردستان فدره نیچروان بارزانی بريارنامه گوشاند بو که هالبجارتنا پارلمانتوی 25 سبات 2024 ده بین کرن لیل سرگلیه لدیجی قانون هالبجارتنا یا پارلمانتوی هرمه آمده کارین هالبجارتنا کمیسیون هاتبون راوستاندن. لکومله برجا بلک خورسین سردمانو سردمانو دست پیدکن کومله زمانو چانده یا برجا بلک بسالانه لنافچه جزیره خباتین زمان چاند و هنری دمشینه درباره مجاره دج روبریا کومله دنگ بیج محیطین دویماک گوت ام کتن سردمانو و چند روزن قیدین مین خورسان دوام دکن ام دوی هفته ایده سه پولین پرورده زمان وکن لی ام تنه به جزیره رسینوردار نامینن و ام سروپیا جی پرورده زمان بدن محیطین ل بانک له هر کسی کرکوج بو زمان و کلتورا خو به پرسیاری ته بگرن گوت دوی هر کس لدیش پولیتیکای نقل کردن از زمان و چانده ته کوشینه بکاج بو ویجی ام تا خان دگرن دچن مالان و خبات خویا خونده کاران دومینن ام دخوازن کو هر زاروک هر جوان لزمان و چانده خو لهنر و تورن جواکی خودی درکبه بانک مجبور هر کسی دوی ورن قیدین خو چه بکن و زمان خو چانده خو به پار نمینن. ونوچه داویج شهبایه ولی شهبا فستیوالا پنجمین یا میتان پیکوره هدیار کرن کو فستیوالا میتان و بدرشما وگرامه نیزه ام بهیوینه میتان ام دچینن جیان
ورپیکانین و 8 روزان دوام بکه فستیوال میتان آشانوی لشهبایی و به آماده بونا شانوگرین ج حلب رقا حسکی کرکوش شهبا و عفرینه و بشتاری دسته چاند و هنر عفرین و شهبایی و تبگرا کبانا زیرین ورپیکانین شانوگرین تبلی فستیوالی ببن آخوین بحثا گرینگیاوی کرن لأنه مشهد مرة تشيبي درباره حقشم الجوري حقشي مرة در بس الآن فين حق تشتيبين سبادة تعدد ديو روي افتتاحية يا حتى ده هشتي مكان أمي دست مهرجاني ميتان بنش مكان بمهرجانش كنا خوش به وام دعوات حمو قال كردستان دك بزاف مهرجان تحمو قال هنا كي تقدر بس ببن نتنا عفرينا جزيرة كوبانة رقة تبقى حد هستدحية وامس بصيحة ولا ديان وبرخدام